يوم الجمعة يوم البركة سيد الأيام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمد الله تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه بما هو أهله، فهو أهل الحمد والمجد وأهل التقوى والمغفرة. سبحانك يا ربنا لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ادعوني أستجب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء عبادة. وقال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضب، أو كما قال الله سبحانه وتعالى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mahuli mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga katautay manghuran hapag-agama, yari kita niyo na inumpong hatampat sa rayaw-rayaw amo na intampat kalasahan kanunungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na masjid. Sartay maksud na to, bihadiin na to, makawain rida, mapusoin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan salawat iwan salam, pajungjungan kahinapusan, suntuan singkitan niyo manahot iwan maaslag bang tungod agama. Amo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiyari niya mga tayo mga agama Islam, in maksud sin pagkarina tuha adlaw ini muna dumungog sin nasihat ding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban ding farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapamahan sin mga ulama sa rayaw-rayaw, hikaruan niya in maksud sin pagkarina to mag-amal bang uno in karungugan na to. Hakarna lang hi Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala alamatu i'radillahi subhanahu wa ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Hambok ding ha mga tanda kakitaan murun haripon sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila in Allah subhanahu wa ta'ala dumugal na kaniya
ishtighaluhu bima la ya'ni. Hinangon siya busy hambok perkala di kamumpaat sin pagdunya niya, di sabi kamumpaat sin akhirat niya. Bangin hambok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahinang ligap hambok perkala, di kasambo sin pagdunya niya. Demikian din niya hikapuso, sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan hambok tanda, sin dugal sin Allah ta'ala paipon niya. Jarahan na to muna imbaran. In pag-amal haaga ma Islam, sin manahot maaslag daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo ini imahal ka kadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala amok murid niya, ayyuhal walad, ya'lam anna al-ilma la yub'iduka 'anil nari yawm al-qiyamah. Ya kau anakku kalasahan, ingat marayaw sinin ilmu yaon bangsat jamaun pabaranmu di mo siya amalan marayaw di siya hikalayaw kay mo deng hapinar ka jahannam hadlaw gana-gana. Wal ilmu al-mujarrad la ya'khuduk, in ilmu amu hindi mo siya kaamalan di siya kasudsuro hadlaw akhirat. Mahal ka in amal, mahal ka in amalan na to. Simu da siya manahot iwan maaslag. Manahot badarat sin Allah Ta'ala in amalan mo. Sumarawain siya tutog. Amo yaon in lawi marayaw badarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marudin ilmo. Sumarawa wayroon mo yamalan. Amo yaon in mahinang aro jawab mo hadlaw akhirat. Ang kanna, lang Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dahil mga dihil niya upamahan, sindi magmumpaat kayo min ilmo mo bang mo siya di kaamalan, upaman niya long na. On hambok tao, in tao ini bumuno, in tao ini mapanday, in tao ini maisog, naliwot na pusot sa sinsifat kaisog. Iwan sin pakukos niya, Sarta iwan sin sa taod-daod pakukos niya, iwan sin kaiba ng pakukos. Doon man siya hangin ba? Kiyaon siya sin halimaw, kutkuton. Ono, hikamumpaat ba kanya in isog niya, in ingat niya, in taon sin sandatan niya, bang niya dihiwalon, di niya ipag-amal, di niya bunoon in halimaw yaon, sin sandatan niya, in jawab niya di. Demikian biat turay sa bil ilmu. Tumaodin ilmu di kaamalan mayroong manfaat niya. Ini karwa upama niya, hambuok tao na sa sakit. Pangsansin sakit. Miyat to pa doktor nagpa-check up, diay taan siya sin inin ubat, bangin ubat yaon din niya inumun unin manfaat niya. Mayroong. Mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, lawnghi Imam al-Junaid, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, biyayta niya yung mga mano siya sa lusong-lusong, panagnaan rajulun, amkanahu Allah subhanahu wa ta'ala, talab al-ilm falam yatlub. Hambuk din nga mga malusong haat daw akhirat, hambuk mano siya, dihilan siya chance in Allah subhanahu wa ta'ala, mangadji hadun niya ini sumagawa, wayroon niya hinang, way siya nangadji. Ayaw, pa isa ba, adlaw akhirat magsusunin tao biyahin eh. Sambil mga tao na ngadji, na makatalos, magsusundah, biya din wayroon. Ini karuan niya, rajulun alima walam ya'mal bih. Alima ilman walam ya'mal bih. Inhi karuan niya, usog nakahati sinambok, ilmo sumagawa, wayroon niya yamalan. Intao yan, malusong adlaw akhir. Allah. Ang kanin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagsabda, daram siya magduaa, magpatilimon, iwan mangayo, ya Allah, pangayoon ko kayo in ilmo magmumpaat ay bimakna kapag amalan.
Ya Allah, magpatilibon ako kay mo. Dahil nga ilmo di magmumpaat ay bimana ilmu lisan. Tumubtub sadya siya hadila, di sumunod pa jantong, di kaamalan singgin hawabaran. Mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, in Hasan al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hawak tu puas na sing kamatay niya, tiyawa inup siya sin mga murid niya. Iya suruh siya, mal khabar ya Abul Qasim. Mauno-uno na lang ning kahalan mo ya kau Abul Qasim. In akhi niya, in ummol napupud na. In arta, piyagbahagian na. In kamuhi, nang lipuas na, ding hajasad. Wama yanfa'uni illa raka'at, raka'naha fil layl. Wairoon dalaw na nagamumpaat kay mo, kamo in tawsin arta na mo, in familia na mo, in kataan-taan ini, malingkan duang karakaat, siyang bahayang na mo hatungaan sindum, amureting kaya mumpaat ka. Dati niya, amman. Mahal ka in ammalan. Mahal ka in maghanggaw ta kung singkihatihan mo mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihiran kita niyo hambok ammalan sa halga-halga haagama, sarta in kita niyo katan maghajat haammalan ini. Ammalan sa gaan-gaan, kausan singkatan manusia. Misan siya dimingat mag-Arab, kausan yan ammalan ini. Ammalan siyabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa parati siya puddang si mga bariman, kusog si mga tao malamma, hikaig sin kamuwa si mga tao na mamuwa, uno in ammalan ini, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min, amunin parkala pagdu'a. Duma'a. Hambog ding mga tanda, maignan hidayat, sinipon sin Allah Ta'ala rin doon paginhawaparan niya, bang siya di na magpangayo du'a pa Allah Ta'ala. Ingat ha, in du'a silahul mu'min, sandata sin bariman, in sandata hapagbunuan, bang mo siya hibara, alamat sin naraog ko sin atumo. Bang mo siya biyaba na, alamat naraog ko sin atumo. In sandata bang hataas sadya yung pakukos, bang hataas sadya sin tao, alamat in tao yan umato. In kuntara na to sa tampal-tampal, amunin syaitan. Alam sin Al-Quran, namungin syaitan. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la'atiyannahum min bayni khalfihim. Wa min aymanihim. Wa an syama'ilihim. Wa la tajidu aktharahum syakirin. Ya Allah. Magkulang maglabi. Immakna niya lang sin syaitan, ya Allah, hinangon na mo, ingkatan, dan, hipanasat, pa mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing hato palawa, daing hababa, pakid, way niya nasabot in pataas. Masasat ko sin syaitan, daing akid, bangkaw di makasasaton sin syaitan, pahinang mangi, sasaton niya ko pahinang marayaw, biyanin ingat niya. Bangkaw nalilap ang kasasaat pag-ibadat, in syaitan, mayroon nalilap, bisan ang kakulap mata, biadin ko sa saon. Nasabot na yung katanti, way huwag sin panasat, ding hatuwa, palawa, pabawa, way niya nasabot na taas. Langi Imam Al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, atapsir niya, iban singkira ng mga mufassirun, may way nasabot sin syaitan na taas, wasalan, inhataas sin kita nyo ini, amunin pagtawakon, qiblatud du'a, qibla sin du'a. In tao magdua di siya masasat sin syaitan. Allah. Makan! At ko tumayak lima mo. Pangayo ko fa Allah. Long si magdadaman-daman haba sa Arab. Allahu yagdabu in tarakta su'alahu. Allah subhanahu wa ta'ala, dumungal kayo mo bang gani magpangayo kaniya. Wa bani Adam hina yus'al yagdabu. In anak apo Adam ini,
bang siya pangayuan, daran-daran pangayuan, bukalan. Nangangayo sa jalaw niya. Mayroon na hajat, nangayo na masih. Yat tuwing karya sa lisimba ni Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo giyaos pabaran mo, sindi mo kagausan, di na ka magpangayo, kanya dukalan kayo mo. Long sin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, Allahu yagdabu, man lam yas'alillah, Allahu yagdabu alayh. Isiusuin tao, di na magpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, singkatan, ahajatun niya, dukalan in Allah ta'ala kanya. On hambuok sahabat, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'bo nagsasambahayang halam sin masjid, pagsalam niya on di matong sahabat. Pagdatong sin sahabat yaon sa mambahayang duang karakaat. Timayak sin limahang karay daminig. Naini ni Nabi sallallahu alaihi wasallam may ta hangkari kaparawin dua asin tawid. Nang sin Jibril alaihi salatu wasallam, ya Muhammad, di mo kalong nakaingatan bang umimpiyang ngayon sin sahabat mo yadto? Si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mo kaingatan. Law na ya Muhammad, impiyang ngayon sin sahabat mo yadto, wayroon na asin haway niya na ngayon si asin pa Allah Ta'ala. Allah. Mataod hajat na to pag ginawaran na to. Di na to magkaagad sa mayta. Giyaraos mo pabaran mo, di ko magpangayo tabang pa Allah. Ang kanda di pagdual kayo sin Tuhan. Di mo karausan. Ingkatan na hajatun mo bang ko di mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin mga ulama, long sin taus kanata, ya ata, la tarfa hawaijaka, ila man aglaka baban laka. Ayaw mo pag-angkata, impad lima mo, pamano si amintiyang bulin lawang para kay mo. Waja'ala dunaka hijaban. Hakay ba ng mano siya at yatambul niya yung tabang niya? In mano siya, wayroon gaus dumihil. Was'alil ladhi babuhu maftuhun yawmal qiyamah ila yawmil qiyamah. Sa pangayo kaw, dua akaw, pa Allah subhanahu wa ta'ala, inlawang niya ukab sadya sambil paadlaw kiyamat. Allah. Subhanallah. Mahal ngayon amalan dua. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a ibadat. Impag dua ibadat. Sandata ibadat. Hikaig sin kasusahan. Aun hambuk sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagdanglayan sa ingan ni Abu Muallaq. Dungdungi marayo in kissa ini. Pagsabuton si mga ulama, adakala jumatu kayo min hambuk parkala ini. Inambok sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagdanglayan sa Abu Muallaq day nga ansar, hambok sahabat mag-uusaha. Bang biakatin usaha na kauna, magkakaraban-karaban. Day nga hambok kula. Day nga Makkah pa Madina, Madina pa Sham, pa Dimash, pa Katan, hula sin Dawla Arabiya. Doon man siya hapagtulak-tulakan niya, hambok wakto. Day nga kabiyaksahan na to, yung mga sahabat na kauna, bukon pa kay kapal iban simplin. Doon nakakura, himar, atawakan, unta. Iban sindarahan, hatay kuran sin unta, atawakan kura. Doon man siya itong sindahan biyahan, aw natudtaw himapakan niya manggubat. Kawaon indakangan niya, kawaon lampasan siya. Allah. Long niya, pagkita niya ba natawid to? Yaso niya bang uning maksud? Long sintaw ini, imaksud ko bunuon takaw. Long niya, banglaw na imaksud mo bakdarangan ko ini, kawa nakatan, ay mo sadya ko bunuah. Di long sintaw ini, sa bunuon takaw. So, kingatan sintaw yun, bang ko ini mabuno yung tao ini, makakurindakangan niya. Na, imato din sahabat Abu Muallaq radiyallahu ta'ala anhu, pababa, mayroong makatawang kanya. Pakid, paunahan niya, mayroong makatawang kanya. Pagkatod niya pataas, alam niya makatawang ka ko Allah. Now, kinalaw na, bunuan na ako, kawaanin dakangan ko sa, dinisadya ako sumambahayang duwang karakat.
Si mambahayang na siya doang karakaat. Nung si mga sintawin takad na ikaw. Kita mo lalo ni mga kulakubuyan, pakid-pakid mo. Mga tao yan na ngayon, sabidin ka kung sumambahayang, saway ka mong paat kanilin sa bahayang nila. Na si mambahayang yung sahabat, ingkatan sin ayat na hapal niya, kalupahan niya. Ingkatan sin sura na hapal niya, kalupahan niya. Hambuk ayat dain, timubin, katumtuman niya, unin ayat ini. Ammay yujibul muddarra ida da'a, wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard, a ilahum ma'allah, kalilan ma tadakkarun. Bukun kalong na, ako yung Tuhan, tumawang ha mga tao na anyaya, iban halam sing kasigpitan. Allah. Si mambahayang na siya, balik-balikan niya sa din ayat yaon, kalupanin katanayat. Sa talam sing panalin niya, puas sin sambahayang ko ini, magkita na ako Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon na makatawang kanya. Was niya si mambahayang, di mo siya sin du'a. In du'a ini, najugjug in hikaupat, in ikatulangit sin kagulaan sin mga malaikat. Uno in du'a sin sahabat ini, Ya Wadud, Ya Dhal Arshil Majid, Ya Fa'alun lima yurid, أسألك بعزك الذي لا يرم وبملكك الذي لا يدم وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني يا الله تبعني أكو يا الله تبعني أكو سرون دون بياران سسن الله تعالى ملائكة نكسقرات نكبس هندوك تعو نرونو انتو يا الله سبحان الله يا رتنيا بنتو يا الله ya semuanya isiw kau na lang sin tao ini apanag na anlong niya dua mo si mampaypay kato pangkat sin langit yung mga malaikat kata na ininulong niya tingog sin tawalong kasigpitan ini karwalong niya dua mo kaya rungakan na mo ya, kami mga malaikat nagula hay kaupat sin langit long niya tingog sin tao mga yutabang. Ini katudua amo na ngayon ako idin pa Allah. Ya Allah, hinanga ako hambok manusia. Tumawang patawin idin na ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Sa'ad ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Hisiyo-siyo, indumwa sin dua ini. Simu da siya kahayangan. Kakasigpitan tayo sin Allah ta'ala tawangin siya. Haupo dah. Mahawa pa yung kalangan memorize dah. Allah. Kahinapusan niya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In topic na ito mahaba. Sumakawahaw po yung wakto ta, patubtuon taha, ammalan ini. Hakar na mahal kayo ammal. Aun hambuok kita, bingan niya, Madjarul Radih, kan Imam Syamsuddin, rahimahallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabot niya in pasalan simpagtaw salatul hajat. Sambahayang hajat. Ini kita nyukatan on hajat. In sambahayang ini, nung si mga ulama, ayaw mo siya pang hinduan, pa mga tao fasik, pa mga tao bulaog, sawab hinangon nila, taymon sinallahu talang kakainang nila. Hinangon nila abay-abay. Unin sambahayang ini, ang putag 2 rakaat sambahayang. Way pagsalam, every 2 rakaat, tumahayat ko sin tahayat panagnaan. Pag kay kang kutag 2 at tutalusom yung tahayat mo. Bagus mo tumahayat. Ayaw na ako sumalam. Pamudji ka pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sumalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ampakaw sumujud. Ayaw na ako sumalam. Sujud kaw. Pag sujud mo basahum min Fatiha makahangpo. Lawakan nyo man kitab Madjarul Radih. Pasalan sing kitab dyan salatul hajat. Kabakan nyo, halam sing kitab yan. Hindu ini si mga kaguruhan na mo. Aula Arab. Subhanallah. Mas sakaw sin Fatiha makampu. Ayatul Kursi makampu. Sabo ko nagsusujud? La ilaha illallah wahdahu la syarika la makapito. Ampakaw dumuha sin dua. Allahumma inni as'aluka bima'aqid al-'izz min arshik wa muntaha ar-rahmati min kitabik
wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kulliha. Kau setumukar na umingkatan hajat mo insyaallah. Law hi Imam Baihaqi, law hi Imam Malik, law singkira na naimma. Nahinang namo sambahayang iniiban sin dua niya, kaya watukan namo ingkatan simpiang ngayon namo dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kakausan na to kata. Mukar na umuin hajat mo, ampakaw tumunga, ampakaw sumalam, insyaallah ta'ala. Bang magidinin Allah subhanahu wa ta'ala hilil niya kay min hajat mo. Aupo daam na lang. Dumwa sadya ko fa Allah. Sumaka mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingatun na to, imagdua aun syarat, iwan sin adab. Aun syarat tayo maunin dua, iwan sin aun naturan, imagdua. Dengan syarat niya, bangkaw dumwa, panagnaan, lawi mahal ka, hudurul qalb. Bangkaw dumwa pa Allah ta'ala, suway sarta yung pangatayan mo, ano piyangayo mo. O niyan, kay banan tao magdua, kaya tayakin lima, sa impangatayan, likapit na nagdilikot pa mga. Aliyadu billah. Hudurul qalb. So yung pangatayan mo bang kamangayo pa Allah Ta'ala, hudur. Ya Allah, ya Allah. Ini karuan niya, mahal ka. Pagtawbat. Mag-istighfar na ako muna, ya Allah. Astaghfirullah. Sawab, ang kay manan tao, may ninukaw dito yung sin Allah Ta'ala yung dua ko ini. Kaya maada sin Allah Ta'ala yung dua ko sa piyagtupak sadya sin mga nagkahinang ludusa. At awatya ka makay mo adlaw akhirat. Ini katuniya, amuinin secret, iwan gusi, bangin tao dumua, pagtawag al-iftiqar. Suway bang kau mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway hipakita mo tuod, sinway roon gaus mo, pagpadya to sinpya ngayon mo yaon. Barhajat kau tuod, biyasin mga ambiya alayhi salatu wassalam. Biya ngayon si Nabi Nuh alayhi salatu wassalam, Rabbi, katan si mga ambiya, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, pangayon. Nabi Ayyub, tiyahunan na sakit, di mo, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Naputos na ako sa sakit, di ko nakakausan, ya Allah, ikang kakong sakit, inigsin Allah Ta'ala sakit. Ayaw ko magpakita pa Allah Ta'ala bang ko dumuaan sa kaula-ula kakausan mo. Ayaw, pakitaan mo pa Allah Ta'ala, ya Allah. Di ko kakausanin kabayaan ko, inidilan ka, pilil kayo sa Allah. Al-iftiqar, barhajat ka. Yato syurut sim pagdua. Ang pagtawag adab, aturan sim magdua im panagnaan, suway ko halawm taharah malano. Halawm ayin ko. Manjari lay sabti. Sa labi afdal. Ini karuan niya, suway ko marap qibla. Ini kato niya, angkatin limam. Angkatin limam. Ini kaupat niya ta'min, bang kau mawaya taymon sin Allah Ta'ala dua amu, dua akaw, dua ahan min mga taymangod bukon sa jabaran-baran. Bang inamok tao gumawa sa patay mangod niya, dua ahan sa sin malaikat, indiwahan niya patay mangod niya yaon, nakauna patay maon ka niya, papatay mangod niya. So kita bukon uno, pabaran ko sa joke na. Adab sin mangwa. Naon ni sab, di taymon in dua mo. Iyan Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, nagpapanaw siya hula Iraq, kung si mga tao yadto, ya Ibrahim, in Allah subhanahu wa ta'ala lang na mo, ud'uni astajib lakum, dua akaw, taymaon ko kayo, may talong na di pagtaymonin dua na mo. Magdua sa ini kami, sa may tadi na mo may tadi pagtaymon sin Allah ta'ala dua na mo. Day nga mga puon sabab tuod. Rita na mapahaba yung sabab, may tadi tayo mo unin dua mo. Day nga mga puon sabab niya, kakaon day nga haram. Banging kakaon day nga haram, sumod palong tiyan sin anak apo Adam, dumua siya di tayo sin Allah. Ano rin tayo mo undua niya, ya Allah po namin. Sabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith, ambuk tao pagtulak-tulakan. Nakukumun na yung buho, yang katin lima. Ya Allah, namong, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nung si mga ulama, ittifaqin mga ulama, sinintao yaon na pun naray noon ka na insifat, tatay noon sin Allah Ta'ala in dua niya. Muna, kapag safaran siya, intawa pag safaran, tatay mo ng dua.
Ini karuanya halam kasigpitan sa intao naan nga yawan halam kasigpitan tatay maunin dua. Ini katonia yang katnin lima niya. Tatay maunin dua. Wa may tawirun kay masin Allah talin dua sintaw yon ng sinabi. Wa mat'amuhu haram. In pagkaw niya tinga haram. Wa mashrabuhu haram. In paginom niya ring haram. In tamuon niya ring haram. Pwede ni katay makan niya sin Allah. Biadi ni katayma sinduaan niya. Biadi ni katayma sindua niya pa Allah Ta'ala. Bang ingkatan, sumudiwan sing gumawa, piya panjari ring haram. Murah-murahan mga milya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammalan na to, imma ni'utiyo kihatian sing kita niyo. Wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa li sa'il muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah alazim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش عرضه ومن العمر أسعده ومن الإنعام عمه ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة عاجالنا وحقق بزيادة أعمالنا واكرم بالعافية غدونا وعصالنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن عليك بسلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا في دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة استغفر الله